Safar ağabızdı, Kunduz ejebizdi Allah'a çakırabıдағы. Özgöçe talantu insan Rıspay Abdыкадыров атындағы сыйлықтың есі таланту үн десе үні бар, талант десе таланты бар, маданиятты мықты қызматкері, елдің сүйменші қызы Айпери Кулбаева эжекемдин алдыңыздарга чакыртылгандар. Бир кол чап коюңуздар. Чоң рахмат. Кутланды кечиңиздер менен ак тоюңуздар куттуу болсун. Апаларга таазим этип картайбачы апакене. Ырда берейин. Сиздерге той маек болсун. Жашартып жаратканым берсе эгер бүт болгон байлыгымдан кечиренем сан жеткис түйшүгүмдү өзүм алсам апаке кадырына
Жакубаева. Güldestelerdi kabul alınız, ömür yaşınız uzun olsun, bağlar kızlarınыздın sый hurmatına bölünüp yaşanız. Toylor, marek olsun, toyluk olsun.